Archbishop Rambati bino mugisha nuwayebembira omukorogu kandi asimire kibina kya amuda ahabo kugira abajwekerwa barungi nawe tekereza ya regulator ya tatkezi yonka nkore yona ya akwate mteka teka mbabo na wakati mkibo akuna mama tunagana okwisha kweba okuzavuza urundi warhanga nambalo kweba urundi wagwevu Yemuse mkono ninga mwemere tubaze kubareba no kubacira. Rambati agarukire yajumerere kibicho bushuma ekikanyiro mu ihanga nuko kushabangu bine kwetisa wamushabiria magaraje yalete kwa kwa magaraje ngasometi bakamingo kumwanya abo kwiba uzagiraha ntogotire abo kwiba wananka yono muhezo abekibina kya amuda umwaka uguru kwijana beija kuba bari mu district y'Ibanda haze ikintu kikore kibaturetire medical camp kandi abantu kuba buriro murango ogwe nabo bija bwo kwendwara izibine nyingi konkwishwe ngo iraguriye n'imitima ko tunabasesera kujibinja mwe no kuragura batakateka teka ngo no kuragura kukonko ukuragura kutandisha nyumwaziyo na hati ekindi kimwe umbe amureriyo ne koro muri Buhweju umugandi abakuristayo bekanisa y'uburisa bwa St John's Church of Uganda rwentera mu murikirera kashenshero mitoma behanangiriza ibo kwegesa abana babemera mu bakarugaro ba house garo no kurekeraho kubatetesa ebigambo rw'umureberezi wa Western Kore ubwabira rukutahemuko n'abaronde nshanju na bashatu kandi arukutongoza n'uburisa busya bw'ikanisegi zo mchiyungu na nyoko omanyoko bakutuzo busha akore cyo kuba kugoya ishimwe kungure babazere bati umwana wanjye ata yotikwena ngo abona bone okozera mu mpango bwo kusuganiza diocese ya Western Kore tukaba twayeho amasiko twazo mu cyukebi twazo mu Bibiliya konka mukama kukozisa mu mpango Kristayo Anglican 11 Gokechi kwatere no kugira ngo kunda abantu abana tindu kubasa kwabo naje mwabaze ndende yabugiye umunyagaturi mwabaze wa FDC kandi kigombe cyanye yo tindu kubasa kukimanya ugatinga kigamba ubwa nyuma yo kutongoza uburisa obira ryo mahure waho nawatirwa hidara ryo murisa aho burisobu abanyarwetera manani bashema stero cyitwe cyo mu ngaro abo kandi cyo mugisha nebare umushija wa rahanga n'abataho mu proxima bishop wo kubanza okwija tuzindukiye kandi cyo ninjira gutergaga kubaho okwija yogoriro mushenga akatuzimbitsira akatwendera umushenga gogorire akagutereza ko burisa akagaruka akatwa no murisa wabo